Urugendo rw'amatora y'umukuru w'igihugu mu Faransa rwatangiranye abakandida 11 gusa 9 muri bo baviriyemo mu cyiciro cya mbere cy'amatora cyabaye tariki 23 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka. Abakandida babiri basigaye Marine Le Pen na Emmanuel Macron bageze mu cyiciro cy'amatora cya kabiri no tugiye kubereka ubuzima bwabo bwa politiki. Marion-Anne Perrine Marine Le Pen yavutse tariki 5 z'ukwezi kwa munani mu 1968. Ni umunyamategeko mu Faransakazi yahoze ari perezida w'ishyaka Front National. Marine ni umuhererezi wa Jean-Marie Le Pen wahoze ari perezida w'ishyaka Front National. Madame Le Pen yinjiye muri politiki mu 1986 yinjira mu ishyaka ryasi. Mu 2004 yatorewe kuba mu nteko ishinga amategeko mu bihugu bigize umuryango w'ibihugu by'Uburayi. Mu 2011 yatorewe kuyobora ishyaka Front National atsinze Bruno. Mu 2012 yabaye uwa gatatu mu matora y'umukuru w'igihugu abanzirizwa na François Hollande na Nicolas Sarkozy. Mu 2017 nibwo yongeye kwiyamamariza kuba perezida w'Ubufaransa agera kuri finale aho ahanganye na bwana Emmanuel Macron wavutse tariki 21 ukwezi kwa 12 mu 1977. Bwana Macron umushoramari ukomeye akaba mu ishyaka En Marche. Mu 2012 yagizwe umunyamabanga mukuru wungirije naho mu 2014 yagizwe minisitiri w'ubukungu n'inganda. Akazi yakoze neza gusa mu 2016 yeguye kuri uyu mwanya kugira ngo yiyamamarize kuba perezida w'Ubufaransa. Nubwo bigaragara ko Madame Marine Le Pen amaze imyaka myinshi muri politiki kuruta bwana Emmanuel Macron, abakurikirana hafi amatora y'umukuru w'igihugu mu Faransa ateganyijwe mu mpera z'iki cyumweru bemeza ko bitewe n'ingamba Macron avuga ko afite amahirwe menshi yo gutsinda aya matora. Mu kiganiro mpaka cya nyuma cyamaze hafi amasaha 2 cyaranzwe no guhangana ndetse no gutukana ku mpande zombi. Bwana Macron ni umukandida udaharanira iterambere rirambye, udaharanira iterambere rusange ry'abaturage, akunda umutekano muke, intambara n'ubwumvikane buke hagati y'abantu. Igitangaje cyane ni ingamba zawe, ariko birasanzwe turabimenyereye kuko byabayeho kuva mu myaka ishize. Imikorere yawe n'imigenzereze yawe ni ukubwira ibinyoma abaturage b'Ubufaransa no guhora uvuga ibitagenda mu gihugu, ariko nyamara ntacyo bikoraho. Ahubwo dore igiteye ubwoba cyane. Ese ubundi ninde ubica ku ruhande buri gihe? Si wowe? Ninde ukinisha ibitekerezo by'abaturage kubijyanye n'iterabwoba n'ibindi mu Bufaransa? Ni wowe. Imana y'ubwoba ngiyicaye imbere yanjye. Ntaho duhuriye n'Ubwongereza. Ntibwigeze buba mu bihugu bikoresha ifaranga ry'iriyero, none wowe ngo urateganya kuva mu bihugu bikoresha iriyero. Nge nkavuga ko uwo waba ari umushinga wakwigwaho neza kuko ni umushinga uteye ubwoba. Moi je dis que c'est un projet mortifère et que c'est un projet dangereux. La France que vous défendez c'est pas la France. Ubufaransa urimo kuvuga ko ushyigikiye si Ubufaransa nyakuri. Ni isoko rihuriraho imirwano hagati y'abantu, abakozi b'Abafaransa bagomba guhangana kugira ngo bagume ku kazi kabo kadahabwa abanyamahanga. Ibigo bikora imishinga ifite aho ihuriye bigomba kurwana n'ubwo buzima kuko abakozi bahabwa imishahara mike bagakora amasaha menshi kugira ngo bagume ku kazi kabo. Kandi rwose icyo si icyerekezo cyanjye. C'est absolument pas la vision qui est la mienne. Parce que le pays vous importe peu, vous n'avez pas de projet pour lui. Igihugu uvuga ko witayeho nta mishinga ugifitiye mu bigaragara. Umushinga wawe no kubwira Abafaransa ko runaka ari mubi, ibyo ni ukuroga abaturage b'Ubufaransa. Urajwe inshinga no kwimakaza ibinyoma wahimbye Le Pen. Umushinga wawe nyakubahwa Le Pen ntacyo urangamiye uretse kubaho mu binyoma kuko nibyo bigutunze, ni nabyo byatunze papa wawe mu myaka yo hambere, nibyo yagaburiye abaturage bamwizeraga nawe ubwawe urimo. Ibyo rero simbishaka mu gihugu cyanjye kuko Ubufaransa nifuza burenze cyane ibyo wibwira. Ubufaransa nshaka ntabwo buzaba burimo ibice. Ni wowe musaruro wo kuri ku binyoma byawe kuko nibwo buzima wiberamo, nibyo bigutunze Le Pen. Vous êtes son parasite. Harabura iminsi mike Abafaransa bagatora perezida ugomba gusimbura François Hollande. Aya matora ateganyijwe tariki 7 uku kwezi.